Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Nalor ki pat ba ki balawan ban ajing kershan ni Kyrtong ke VPP u doktor ki AJ Singkon hakasngi nyo vote ke badai mentakasngi ka sau tarik jelio hapulo la Sakhi ba we u khana Samla u babelas ngi da ke badi ice cream hapulo bat habayok ban ekran bat u ulayat ho ba ulawan na du dang step ban wan di ice cream bat ru ban kershan ni Kyrtong ke VPP mentakasngi uni u Samla udai u banari boy bat kat kum gajiyat ho Ulaong bakadaw ba penlong yu ban wan chapulo kadai namar ba umla shu ban up bat ukwa dik ban tipno ya ka result. Ulaong ru baki we ki seng san perthei ha baki wan sha upat ba ki wan da kapisa handai ka VPP ka khlam wan da kapisa. Uni usamla uba thap vote ha Mawhati ulayat hu ba watla ki brio jong ki we ki seng san perthei ki ai pisaru handai ya ka vote u thap bet ha upra. Hanya ngalapu Islam ngalapu na duk untuk si news tank news tank kisah tang balong yaban kre long katagan mah ni ngakuai benwan maroi sini tang bang ngadang duk tengah wani ramlang berkini kali kan mah nang menyo kemailang nang menyo ai mensim kiwai ngadi ice cream tang ice cream ni suyat mula-mula tu di yang ini tidak pang seperti pra dia dari pau putar sehat hai de green age no ngasa seboy tangban aga jang nur jangan ngala kwa bantim no dan nadu menin mah nadu menin ba melasa kita kata mensim ro ba lakwa bantim no mentah kata gen kata jang nur dah dia lupa untuk pra kata hai hai nomor hakabala dia bro nomor bun tadi ba support upra takadaw ngilay balik sayo ni kanya ki bro ki ba wan rally long kiwe perti kiwan na kapisa hendre hau prapat ki bro de ki ai ki bro ai te kapisa tang bakubut pra hai hai sebuti ngapat Mawhati tang bahate padan pra sudan tangka kongres tang baka kongres ru pra piru dan lah pra udan ken stay